Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Kajing kabala slam habdang ki pait ba khasi ka khasi student union KSU ki board district bar kinong penyat niam Hindu hama Dev Khola kala poisha kajing yalang kerpang menta kasni kabla khon da ka deputy commissioner DC jung ka is khas hills. Hagani kajing yalang layadan lang da kinong yalam jung ka KSU ki board jung ka district police bat ru kinong mikmat jung ka mandir bar ki pandin. Kajing temu ba kongsan jung ka ni kajing yalang kalong ban weng ye kajing kulmar ki bela jabun sin hakati ka jaka mani blay bat ban thau ki lat ban yo jing tip basai halor kajing ye day jung ki pat ba khasi bar ki pandin. KSU pen pau ki jing jung ki pat ba khasi. Na kalyang ka KSU samla Ruben Najer ula ong ba ki pat ba khasi ki balit shakate ka jaka. Bun sin kia kendu jing namar ki don ki rukom penyat bat rukom niam ki bagi pandit ki pendon kam klem da pensyai bahasa ki pat ba. Ula ong ru baka seng kam persya ke jing mani belai Henry ka kwa baka sorkar district baki nong penyat niam kin pensyai da ki kot ki slabati kena kum gadur eping ne ki we ki kot kendon bala ban pen I baki long try ya ka jaka. Ka jing kam jung ki pandit. Na kabenta ki pandit kila kam ba kila syong basa hama Dev Khola da ki postnem bat ki khun ki ti jung ki ru kila em bat rei hakte ka jaka. Karkum ka jing thu jung usamla Ruben Najer ki pandit kila ong ba ka mandir ka de ka jaka bla juyada laslem na du ki por mensha bat ka rukom penya jangka kalong kat kum kiniam ten rai jung ki. Ka jing sngo jung ka KSU halor ka land transfer act. Henry na kalyang ka KSU usamla Ruben Najer ulapan pau ka jing suba bat ong bakat kum ki jing tip baka seng kalayo hakisnem siajak na ispa arpautam ka sorkar tangda ka ba ay ka jaka barit na kabenta ka mandir. Karkum ka jing ong jung ya ka jaka ka bahe baru ka wela di ban pet ya ka forest department om ban long try ni ban penkup board ki pandin. Ka KSU ka kwa ban tip syai kumno ka land transfer act ka trekam hakati ka jaka. Lada ka an ka long bakhangi ki briu nongwei banong try jaka hapo ka jila Meghalaya balai ka sorkar district kampat ai jing pensyai halor ka ni ong usamla Najer habakran syikilat pathai khubor. Ka jingyelang kala long kum kalinti banyo jing pensyai. Ka jingyelang mentai ka sengi kala long kum kalinti bethamai ban penbet ikani ka jing ka belaslam na marbun ki pat ba khasi ki belalit sya Mahadev Khola kila penpau ka jing sngolingo halor ka rukam long try jong ka te ka jaka. Ka jing prasyang jong ka DC ban pelong ka ni ka jing yalang ka di ban khmi lenti bakan wanra ka jing pensyai halor ka jing long try jaka bat ru ban penne ya ka jing Mentara sini nak yang ka DC kalau akhwat ya kati Silvan Circle dia kat kita dalam nak kita di kulit nak OSP office nak yang ke Darwashnong nak yang jadi pandit bahasa atau Mahadev Khola banyak keren sani bah halor kani kamat kaji keren ka long bahasa ni harus kita seteng wilayah kami ni dan nak yang keseng ngila penpau kum mengila yang skam kanong uski konggi mengyong bangila ong bangin don kunu ka jing persya abadi bakal ka mandir hende kitu ki beri bahasa hantu pat ki di bani minum aila tre satu go jaka bakal long kanong pusno ne kanong kanti jung junu namarkat kum ki dulir bingi don nadu nais pa akulai ki bingi ba satu go jaka la ai sumha nak yang sorkar paring kila ai tang mansnaya komander wan le ya katak di nyam juki hindu hende ompat bakal long nong kuti juki pandit ne jung ti kita ki boro nila pau kabar bingi keren kalong halor kani ka jingtat keti jong forest department boro sikata ngitip ba kati ka jaka ka hapo ka protected forest jong ka aposilong Henry kini kingiat sini hading gitu nilai yang Jawa Om Jasai Mahadev Khola mengilat temprai ki building ni susna tmai nila nakalian ka forest department yo ya kasti ki om ba kata kasti kira angin dulu ki snambal adab hanging simla yo kita ki bro kita pun indang yo hatu sini hatu kasti ki penpau ba nakalian ka forest nomor ba kani ka jaka kila ai sya commander naru ka kena spa akulai ta kam hak syu hapo katang forest dari ka jingkeli ka bengibu ba oro sya kata apa ya kata takadon ke nakalian ka forest ki ba bastion ban yo kini permission ni kini kita karena ka foresti ka baai kumnu menta kansan bami kum kini kijing pat nakawe ke department kanya sa kawe ke department kata kalong ke iki ka bamla mansya namar bakat kum ka dulir ka bengi dan pengila filing baki RTI ka pinisya ini ba
ka try try cakahi haduk menta kadang dihi ke forest department kamdi kanung kuti jungno nomor baya katigi caka ka sarkar paring kamshim la ai kanung ka form ju ka lease ne ka gift ne ka seal deed Henry ka ai tang minta bansna ya ite i mandar te kumna balong bakan ni kanong kuti jung kita ki pandit ki balasa hantu te na kalyang ka disiru ho ka ong ba nomor kani ka di ka kam ho ka caka ka puta alot allotment jo ka caka na yang disiru la pencai ba da ka de ba alot te ho kibri ka hapsi ya ka bai ka jenaru bot na sispa sna menta mjudon basi ka ite tikimla men tikina ba kani ka caka ka abi ka bala allotment hindi na kalyang ka disi office ka pikina ba timdadon ya ka board na ka jurisdiction halo ka ni ka benta tikia ha ya ka report ya ka ibang ilaya kerentasi sa ka sarkar hi kansa pentip na kasa ay ka direction na ka rai halor tay benta kapaar nakalyang jong ini na pandit ki ong ba kidon kumbah ndru saungot ki basa hantu kini ki ndru saungot kiri ki khun ki jong kita ki pandit ki bala sa nur kisnam ba bala dem nakalyang gaseng haus nam arjar apply kila iba ngila kendang ying bala approach kiwi pati jaka ngila ber itu nomor ba ngijulap man kapor ba kidon ki break bawan na Assam Uttar Pradesh nakalyang saudang kapati ki bamlot ko wansla kiwan jaka kiwan sa tu akador bisis pa tingka ya kata kila pakai kubur ngila batai kitu kisnan ki bala adam dan nakalyang jong ini per ki ong ba em kam sumdan kunta ya kabunta ki ong kidon tang hidup saungut bat kini ki hidup saungut ki ditang kita ki family members ni ki bahayang bahasam juga kita ki pantet nakalyang ujung ong ba kum ngila ekran ni kani kamde kanong kenti ka jongki tikimla bon ong ba ki bahayang bahasam kinsa hantu la saya ski kinyap kini kiwi kinsa kanumla bon kunta nistu ya kanyam kurkum ka jongki kamut batang budi pandit kamut borok ki bahing bahsem ka kapateng banwan kinyo asa na hoto ka nomor sisi ngan ban biang kadulir nomor kat kum kadulir kamsim ai haunu bri ka ai bait tang ban sinaya kata kamandir ka ayak kantenun bu ka to kapot bahkan mak ke kata ka area bakin ai ban sinaya ta caka te kabalai kolong ba kinu ki construction ki benang sna thamai mta kin sna kan sakut chokum tu kat par kan pot yo kanu karai na surka kita kimat ki bakham kungsan ki bangila rai ta satu pila buki umbat kamap tekan no square feet 18 lir ka bungi yo kadisi ka duna ka jaka ki ba ai jadi hatu kapor ka adon ka encroachment du ka adon ka kisu na kalyang ka dorbas nong lockstone baka file persa ikini pandit nomor ba kira encroach what jaka jaka dorbas nong lockstone hindi hading ka tu kis par ka job no ka dorbas nong lockstone ya ka tu ka jaka pan itu kibo jingkli le disi pada kinu ki yo permission masna atau ko pan kala permission nak kalyang disi la pinsai ba kim chimdon kanu no permission kim simyo kanu permission na muda na forest na po disi office ban pen kelai ban ai permission du kichna ini ki boro kila le ba kamon ke disi kidon catering business di bodoh itu ya kataru kile hi kiam kanu jimben te bisa nakalyang ti siru di ban taksi hindi naka dabom la tutrek kamla ban koy lo tay dinta satu pi nam kani ka jing ban ke hitput ta insya ngom ban kani ka issue kala pending na kibun mo ni laya kani issue no do aza katra aza kulai ka di ka por ban to por di ki ban prai ki adin gato kala wan ka status ko bat arja tan biang mekla wan sna biang niki structures bo kero kani kalong ka ek ba ni kung nakalang kasing diang bang lakran siya nakalang disiru ilakran siya ya kata bahwa nakalang jung inchim ya kata ka rabi in employ ya kanil kam upa siya sarkar wing up ya kata ka report ng sarkar nakalang jung nila bandu kaway kabakusan na marba ya kate ka jaka barabod lada ni te ki mani ni ki ingatray kamdon ka kung kanu ka scheme bayarap nakalang ka sarkar dere ngapit ya kate ka jaka Mahadev kola hidon pat ki scheme lesi kala bandai na kalyang sarkar na kabrishment hindi kini bureaucrats na po ka sarkar ni kalayahi kibundi kita beri pasib kiberi beri wicit bendri kibabi pisah kata ka jaka antay ya kata nilalap hindi suka ban nyo ikikot ban pentikna ya halor kata kabunta ban sa pentik ni kilak kita bon hadi kan no kadiki iki kebunja mo kam la ban long no
mentah kami bagi mbak nomor ini kemungkinan ong bagi klaim bah kila salah di spa semen mentah borok kinong ki barjala ki bawan buhay sini ki bawan tang asing lai sini ki ong kata ngila asaan ni asaan cukup semen ini ru ya kata halo kata kanong ring ong ini ya kata ki efek ki jongki dah kila asaan kita ki tahu di senam kadet certificate ki di bondon kebuat certificate ki di bondon kita ki itu borok nak kalian di ki ong session ni report nak kalian di ban verify kita di bangun ki basa antai ki di bal asal akan muslim ki bakha hanu ki menu balayat ki kunjung no bar kita ki report i borok ondala dep ai nak kalian posisi in sayo kopi lang ni pangin sa penster halo kita Hadu nak kalian jumpi kun kudian na ba kata kawai ke benta bang apa banten kalau ba kawai wi kot bangyo kaju kedulir in file ka ate ha ada khatra nyo ya kata kedulir ke boto syai kina ba no further construction shall be made without prior information kata kedulir bangyo ha RTI kalau don ber kini gisni pat bang kendu ya forest department pan nilap ya kata kawai kedulir ke boto ba itai buat nu la pom no ni la pun jaksia minta lesi kalau banding ke jing bakla nak kalian ka xerox mesin ka bidon maki ni ka dika jing le butuh nak kalian ka forest department nila pun petikna kata nomor beli pagi ya kata original copy ni ka copy bidon ni ka syai kadar ba kum tai jing tho kadan bat kinumla pat ban ong dak umoi pat bukan ni isu tu nak kalian jing minta si kambu yo no por ni ong ba hapo ship naik ke ninyo suka menit tu kin ayah kata report jong sarkar but ondala ayah kata report jong sarkar ni min kendu ki sarkar ban pentikna ba kani ke isu di ban penbaj sendon but kawi karai ke jungi kolong ba ya kumengi ong no pastanghi ya kamender ngin objection kare kitu gibri badan hantu borok ke di ban mir ni ya kata ngin mela ban island nomor kumu pitebi ke ya katu ke area baro kamdi hapu kamdi ke benta ba joka dorbasno stun na ki dorbasno no po silong undan mo pe itu area tikunu gini gibri kiyo ya ka oke ini isu wala ide isu ibarat nasamat po bri neutral hendai ken lingba kan isu pat kapin ya ka jing ko joka sistem jing ha bubun mata kawai kalong ha jing yo joka pek kabar kalan transfer ag kabalai ke influx issue kini lightly ke ngilaban i ni menta ka kum ka rule joka ECI election commission kalong ba ubri wala don ka menuru ula banyo opek hani wala trade wala sa pala ubri bana mlaban kan ting halu kasnong ka thar puna Ikum kita ke ikiru ni haplay pan pekman. Takra bor kini kinong bala ki bon sa ni baling ju ong bang ban kam ban pentrikam no ya ka marasisi bat ya ka migrant workman act ka ba amendment ka ba ni nakalyang kasang ni apa. Namar ni bunsin ba kila u da kiwan kini kinong bala bana ba kila saan ni ki apply epek yo no kilo nong sosnong no. Sim kila yo ka epek kepatangi tu kira kila long no. Telingba ini isu KPI ini kibun kita kibenta. Kajing yo allotment jukini ru kalau pen kenya kalan transfer a. Nomor bah husnam arca khatsan kadon ibenta na kalian forest department bi kuat pan divert ya kan ka forest land saka non forest purpose tak ba ai kini ai kan cakap saki ban allot bi na pura iki krang bakila ban sna ying sna hotel sna guest house kunta bopher ni ngila persya halo kata kamta tak ada kamla ban divert chu yang ba diki divert ya kawai ke forest land kemut borok ni forest land hiru ngila ban apply ban menta ban chinai sampo forest land dikatakan kan punya ngatrai di halor tai benta baka forest menta khatat ki ka ong ba kamde ka chaka forest bar ka hap ka chaka revenue ka department lamar ba kadi ka revenue department let's say kala ban ai kun kita ke orders ban chinai ban chinasam nem ban mutuate ka kerteng joka jaka